aya abantu guhinga ariko ewa ndashaka kuzagura inka ibi bijumba byose abigusa mute ngura n'inka gutyo n'izi hene nubaka ikiraro hanyuma arahari naguhaze ni hanini iri ariko haba hanini n'ubundi shaka kugura inka nkajya nywa amata ntayaguze zahinga hose nzabona nabonye n'ifumbire ndabona nanaharangije nananiwe yo gukaraba ntahe harakeye ndagaruka ejo arakeye nditahe ahubwo yo gukaraba